Bulan 2 saya Tolu FM, enapan 2 raki-raki. Bula FM namban 2 inosor. Go etabo ke boto kola sa Bula FM nga. Bula FM namban 2 korbo. Bula FM namban 2 sawa. Bula FM namban 2 lotoka. Bula. Namban 2 Bula FM memba. Bula FM namban 2 NSR in Singapore. Dal talita ka warong ng Bula FM lotoka. Du ali akar warong Bula FM namban 2 NSR. Bula FM namban 2 NSR. Ni sambula sai koyongona Vakaleleka ni nonda itukutuku. Ekene rei tiko ni nambokoda na matambose ni vela ke bonua mamada na nonda leiseni ono sanga bulu nan driver ene wase eloma. Tukuno na isatuina deba na liu ni LTA nyongo o iran nan driver era dingoma oti e tol sanga bulu na infringement notice. O katikina na kena sanga ni ndaramaki na beleti ka taliboni tiko enanguna en driver tiko kina. Tukuno tuina deba ni nabakaidori ena loma ni rua na madao mayongo na show course. Kai ni kena bakaidori na show course ena vanga lalataki kina se suspend taki e rota ni donan rau na leseni. Eta bodi ena mbongi e suba na National Microfinance Awards ni ambakiongo. Na solido doviongo e dhaka beir nandau bakang bisnisi e yabutaki ena nonda sasanga ena kena Wakai lavo na songo kina rao ka wakai lavo ni matini tu. Tukuno Barry Whiteside na wakai leslesia dake nimbange na Reserve Bank of Fiji. Nindondonu mena tori bakang bimbi na tikinongo wako sibi ena nonra tokoni ena beka era rawata. Ena ronan doltin katolu rautani wana dolu ronan rau na bisnis lalai e atau yabutaki kararawata e walunan rau na milionan dola. Tau bata ni rasole e rautani rua na tin karona pasende kina GDP. Na idodobiongo o kati kina na Best Microfinance Entrepreneur kina Best Microfinance Service Provider. Endo labi ni kua na iliu ni matini tu o borenge mbeni marama na nonda bali bola ni mata mai Geneva. Na bali bolongo enang karaba na dhaka erando bata kina na bei matini tu ena ruku ni United Nations kalewena tiko na nonda benua. Enonda mata ena bali bolongo o na Jat Shamim endo ka dhaka tomanda ena matubele wailebu ena nonda benua. Kini gitu, ertonga angkabo na timini yatu kuka ni kua na Fiji Pearls ena kai 5 kawalu kina 12 kawono. Ertongan driver na ngone leo merto na tangkumaka ng bilo ni PNS. Ero na sota kay Samoa ene kabi ni mataka. Samay daw bekeri na Vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. na Bula FM krake taletaki. Gonga elambasa Bula FM namban 2 NSR. Ando talita kana warong ng Bula FM namban 2 NSR su. Kau buat juga geraki au rebot juga ni stima au ndau talita kana warong ng Bula. Tolo bina Fiji Bula FM namban 2 Singapore. Bula bina era roga Bula FM namban 2 Tikonga. Bula FM namban 2 NSR.